Omurimo gwo kuri senjoki nigurebuka nko kugangira muntu wa burijo ahabwo kugira ngo nizirwana munonga zerarekeriza abantu beitu hati twakusyaho embozi kurugo mu bantu abazishangiremwe chama omukurwanisa obukene na munonga abakaze n'eminyete. Westinisa president witu wa Uganda umwami Yoweri Kaguta Museveni akanyohoreza kuba umwanya wo kuteka mu factory y'obwoki kwegesa aba eminyeto okuri senjoki no kupakinga no kurondera kurwanisa ibura ry'emirimo kubashyikira n'abikiriza hatahinduka kugambira barya practicals ni ba parking obwoki ni bazum field bahakura ni anje winge mnyeto yoneri yokwe mureke kugira ngo emirimo ebuzire ebyo gukora ni byinji muje twejo kutunga ensho cy'abatakusumanya tufune sente abantu mwene mnyeto muje tukorere bafamu yitu tucende mnyeto minje yo kwega abishike na munonga tukira kugira ngo emirimo yabishike buzire kunka wayemerero umwana w'umushiki turega gukora ensho ki ni wahezo tandoka business kawe utandika tubasize kweyongerayo mbishaka bitari bimwe ehitishangire bihome by'ensho kinyamwingi nangwa twayegomba no kumanya entebekanisa yazo n'obwerinzi aha muntu wa burijo. Ari implementing a presidential directive cashew nut origin cashew nut nemiti erikwata obwoki nekwata enjoki weno emiti ya cashew nut mwana mureba omwemerimo kahwirizo honorable Wilson Kajwenge ahikiriyo eka 20 harimo n'abandi abantu abahinjo bingi kuno so emitejo nimirungi aha kurinda obuhangwa hamwe no kukwata enjoki zikatwereza obwoki hata icumi cyawe waheza kukiyo mu company ya Rwamzi eyindi kukurira ninja kukwereka ninza kukwegese ko rachoteri icumi cyo no hembo morro ocyotera utekamwe mugaju police ebishashara den wanyuma yoza kubitekamo icumi cyo kitwara ureba mu mwanya gwono gwakundo gutaroho umuyaga mwingi gutaroho mushana mwingi okitekayo 2015 cyo cyatahire nzoki ocheza kutaha nzoki okihayo okireta umwanya gunabe nkoreke nkogo ko kugureba okiteka aha katandaro nkaka deno cyeza kiteka katandaro nkaka oro buyonjo nko bwo kureba embera zo mutano zishangireyo enjo cyeze nibazihakuro mu ihangwe teretere konka kandi nibetantaro kuzosya no kushisho bwoki tije ya leta kabuzi abeji birra barebe kikorwa abeji bara kandi wano tayisaba je nyino hembe mwiko mu rubaju komu hatahinduka mbere njo ki communication yargaho hatenjo kiri nabanywane beitu tayiro umuntu wene kwata futira ebizuba byo kuvugana muri campus ecya kabiri ne cumi cy'unkeki wabati kisangiye yibishatiye njoro ecya kashatu n'abashuma nabone bateganise nzo cyakwe omucumi kimwe narga mu kiro 10 kiri 10 naryo mitwaro nkashatu. Abantu aba nibegeitiro mu kibine kimanyirwe nkaruro agriculture advisory service chete Rams haza bashoborire bihikirizi nebizibu bitari bimwe ebiri kubacumbagiza ekibara kushaba government kubahweraho abo kuba kikuru munongo aha bwakitura hanuye no kugira ngo abantu baburizo especially abana b'amashomero abari kushoma bakaheza nabo babase kuganyirwa mu bafune mu 50 already twineho ba intanzi umugeke ahabo kuko director witi yagamba intambara niyo kuteganisa akonti gende myanya mingi kandi miringwa tuzatunga abantu abo okwakura okujejena no kupakinga obwoki ogeisireho no kutamwe bindu birungo byete variation nabyo nibyetengo bukugu bwo mutano na sente zirukumara. Ndisande William ahabwa TV West.